Jeste li znali da se baterija brže puni kad isključite zaslon? I da jeftini kineski kablovi i punjači znaju stvarati probleme bateriji, tako da ona rikne nakon puno brže vremena. Možda nemate sreću da imate super brzi 40W punjač kao što ja imam uz ovaj Huawei P40 Lite, ali u svakom slučaju, kad vam je potrebno najbrže punjenje, idealno je isključiti zaslon nakon što ga spojite na punjač. Teoretski još malčice brže punjenje možete postići uključivanjem zrakoplovnog načina rada, ali razlika je vrlo mala, tako da to i nije baš potrebno. Izbjegavajte kineske punjače i kablove jer nisu dobri za vašu bateriju i vaš smartphone općenito. Najlakše ćete prepoznati loš punjač tako što je on iznimno lagan, neki onako plastičan. Kablovi su vrlo tanki i to vam je obično dobar znak da to i nije baš najbolje. Pravi punjači su malo teži, imate onako baš jedan robusan osjećaj u ruci, kao što recimo imate s ovim Huawei-evim. Moderni smartfoni nemaju starinske baterije koje pate od memorijskog efekta, tako da ih možete puniti kad god i koliko god. Ne mora prvo punjenje biti niti 24 sata, niti ga trebate čekati da se isprazni skroz do nule. Teoretski je idealno smartfon držati između 40 i 80%, ajmo reći kao to je najpovoljnije za bateriju i da nije na pretoplom i da nije na prehladnom. I kao nije bi bilo dobro da je praznite skroz do kraja i da je punite skroz do vrha, ali time ćete eventualno izbjeći zamjenu baterije sa recimo nakon 3 godine na možda ne znam 4. Tako da realno to nema smisla raditi. A štekanje, vidim da ih se dosta pati s tim. Moj trik je da pod 45 stupnjeva pogodite rupu i onda izravnate punjač i uštekate ga. I jednom kad ga uštekate, valjda vam ne moram napominjati da ne natežete kabel i smartfon kao čuko lajnu. I pogotovo ako ga uštekate na ovako brzi punjač, nemojte peglati igrice na njemu jer se onda zagrijava dosta i to jako šteti bateriji. Da, i pozdrav svima, ja sam Isla Bušić, Mob.hr i tako to. Idemo dalje. Idući klasik je razbijanje zaslona. Uvijek me čudilo kako to uspiješ. A onda sam malo to promatrao i shvatio sam koje su najčešće greške. Trenirke redovno imaju preplitke džepove iz kojih mobitel ispada čak i u hodu, a kamoli kad sjedate negdje, pogotovo u automobil. Jednostavno rješenje, stvorite si naviku da prije ulaska u auto izvadite smartfon iz džepa i odložite ga negdje. Isto tako i prilikom izlaska iz auta, prvo otvorite vrata pa onda uzmite mobitel i izađite. I nemojte ga zatvarati ili otvarati s istom rukom kojom primate kvaku vrata jer tu dosta viđam da ga traljavo drže i onda im ispadne kad potegnu kvaku. A cure pogotovo to, nema gdje staviti mobitel, nema džepa i onda diće šta će u zadnji džep, a sve je fino, tvrdo utegnuto jer ide litno mala, znaš ono, i on se čudi, ne znam kako je puko. I onda se sjete genijalno da ga neće staviti u zadnji džep, nego u duksu. Onda naravno to potrči, to se sagne, to vamo tamo i mobitel opet ispadne. Svakako trebate pripaziti i gdje ćete ga ostavljati, jednom kad sjednete nije bitno, u birc, restoran, doma za ručkom i slično. Dosta ekipe ga stavlja na novčanik, no to baš i nije dobra ideja zato što nerijetko on sklizne s novčanika i to baš ne na stol nego na pod. I onda opet problemi. Doma na stolu vjerojatno imate kakvu bilježnicu ili rokovnik ili stolnjak na kojega možete odložiti salvetu i slično. A vani posebno pazite sa staklenim stolovima. Drveni su ok, neće im ništa biti. Ali stakleni kad ga odlože pa onako ova kamera koja je već na novim smartfonima koji imaju bolje kamere je izbočena ovako fino, onda naravno ona prva zvekne i to se nerijetko razbije ili kamera ili stol. I pošto stiže ljeto i ovo sunce baš peče li ga peče, također trebate malo pripaziti gdje ga odlažete. Nipošto ne u autu koji je na suncu jer unutra zna biti 80 stupnjeva. Mobitel se užari u roku sekund, baterija rikne, to je dušu dalo da ga izgubite. A ako baš morate, zamotajte ga u bilo kakvu tkaninu. Majicu, ručnik, bilo šta. Oni su dovoljno dobri izolatori da se smartfon neće previše zagrijati čak i kad je auto na suncu. I valjda niste toliko blesavi da mobitel ostavljate u autu na vidljivom mjestu jer će vam neko razbiti šajbu. To je inače najlakša moguća pljačka. I naravno na stolu bircu nikako ga nemojte ostavljati na suncu jer opet to nije dobro za bateriju. Maskice, pogotovo ako ste spretni, dapače. No maskica sama po sebi nije dovoljna. Ako ste ko ninja i bacate smartfone ko šurikene, onda vam treba i kaljeno staklo. To vam je niti 10 eura valjda i neusporedivo bolje rješenje od bilo kakve ružne folije.
Skuplji top modeli nerijetko imaju stereo zvučnike koje možete iskoristiti na svim druženjima i partijima. No ako imate ovako neki povoljniji uređaj koji ima samo jedan zvučnik, možete dobiti bolji zvuk tako da ga ubacite u zdjelu ili čašu. Ima raznih rješenja, možete i izrezati rupu u čaši ako je dovoljno velika pa ga staviti unutra. To mi je stari trik, evo sad ću vam pokazati čisto da čujete razliku koja je. Što se fotkanja tiče, pogotovo u lošim svjetlosnim uvjetima, mogli biste se naći u problemima jer se taki top modeli tu bore. Ali recimo da imate ovako kao ja neki povoljni uređaj koji ima isto dobru kameru za normalne uvjete, ali kad fali svjetla onda mu vi malo pripomognete s par jednostavnih trikova. Najbolje je koristiti normalnu kameru, ne ultra širokokutnu i ne telefoto. Nemojte ni zoomirati, nego se fizički malo samo približite. Time ćete dobiti najbolje rezultate. Kad fotkate, smirite se. Približite ruke sebi tako da mobitel bude što mirniji ili se prislonite na nešto tako da smanjite trešnju uređaja na najmanju moguću razinu. Time ćete pripomoći smartfonu baš dosta. Nerijetko smartfoni previše posjetle scenu, pa možete još to korigirati tako da tapnete na subjekt kojeg fotkate i onda još samo malo spustite ekspoziciju ovako. Logično je za očekivati da ćete ovakve fotke kačiti na društvenim mrežama ili slati putem WhatsAppa, no imam jedan savjet i za to. I nemojte koristiti opciju snimanja direktno iz tih aplikacija jer će rezultati biti dosta lošiji. Nego fino upalite normalnu aplikaciju za kameru, fotkajte ili snimite što već imate i onda tek to objavite ili pošaljite. Nisam neki stručnjak za selfie jer uvijek ispadnem tako kako ispadnem, ali znam pokoju stvar o fotografiji, tako da ću vam sad dati par savjeta i za to. Dok je svjetla, sve je dobro, zato stanite do prozora ili vani za najbolje rezultate. I vi muški nemojte ko idioti uhvatiti mobitel s dvije ruke pa se odmicati kao da će vas pojesti. Jednom rukom fino ovako i sad malo ispružite glavu, ne previše, nego tek malo da vam se ne vidi podbradak. Ispravite se da vam ne ispadne škemba i tada, evo, ja ispao ok. I nije mi trebao smartphone od 2000 eura. Da, relativno ok. Pogledajte samo cure kako se fotkaju na Instagramu, bilo koji story da otvorite od valjda bilo koje cure, šanse su da ćete vidjeti selfie. I nemojte sad uzeti u obzir to što ona zaronila glavom u maštilu punu pudera i izbječila je usta kao da je guska, pa je rođena majka uopće ne prepoznaje, nego gledajte položaj glave, malo kut, kako se slikala i to. Vidjet ćete da ipak su izučile taj zanat dosta dobro. Imam ja još tih trikova, pa ako hoćete neki nastavak ove priče, smislit ćemo nešto. I bacite oko na recenziju za ovaj P40 Lite nakon 3 mjeseca korištenja, link je gore tu desno u kutu. A do tad, ostanite mi dobri, pozitivni, dobro ne baš pozitivni na koronu, ali ono kao pozitivni, a i ove ostale gluposti što youtuberi pričaju. Uglavnom, eto, toliko od mene za danas i vidimo se idući put. Ja sam baš kreativan s ovim završetkom, a? Čekaj, ti si još tu, a? Hajde kad si već tu, baci oko na ove ostale videe pa vidi, možda ti se nešto svidi. I nemoj da se nisi pretplatio.